Reka cyaze no kina neza cyane ariya kuri umupira neza attention reka turebe ashaka igitego cya kabiri attention reka turebe imbere za burya Aston Villa bamwita Martin Zubi Mendy Banes Deron Shak Zubi magicfm bamwita Martin Zubi Mendy Banes rekuramo igitego cya gatatu muri Premier League saison uruhare rw'ibitego bine dore ko afite na assist we ariko mwabana umwe Arteta kugira abakinnyi benshi beza byatanze umusaruro Kapiteni Martin Odegaard utaratangaga assist byari inzozi kuri we ngo abikore rimwe abisubire kabiri ikurikiranya asunika pase zisaba ikibari pase zisaba uruhushya rwo kurwanira igikombe confirmed pase zirukana Aston Villa muri title race pase zibwiza ukuri tishuka ngo igiye kuba Leicester City na uyu mwaka pase zibwira Pep Guardiola ko Arteta yakuza ashaka igikombe pase zibutsa abantu ko barabarashi kandi buzuye pase zisinyisha byuzuye Mikel Arteta hangamura Unai Emery pase zo gukora revenge pase zo gukangura Aston Villa ngo bayibutse noneho kuri kumwe n'abarashi Emirates Stadium agaruka amahoro Emirates Stadium agaruka ituze Emirates Stadium yari yarabakanze noneho yabaye inturo byanze yes mwiteka Sera International Espanyol yahagaze mu nkweto ya Rodri ubwo atarari muri Espanye uyu musore yagiye acimaka Madrid iramwifuza Barcelona iramubengukwa ariko ahitamo gusinyira Seno ko ashaka kuyifasha gukabya inzozi ashaka gutanga ibyishimo byabuze Martin Zubi Mendy Banes bamwita Deron Shak ngo iyi ni Shak imirabunguri nabwiruma iyi ni Shak irebye Aston Villa na Unai Emery Shak imirabunguri rekuramo gorazo appel de barre magique yes chum Aston Villa titiza be rekuramo baora piri Aseno hingapie Martin Reina skofte pressure yaretse kubabaika hindura crossi attention Bukayo attention Frank Dutchman isho kubitutababarira Aseno magicfm Aseno rekuramo gorazo yes nababwiye ngo uyu munsi ikipe ya Aston Villa irimo irabazwa byinshi ekipe ya Aston Villa wakoze amakosa mbere hose yo gutsinda Seno uyu munsi barakuraza rwanambi barimo barashinga umutwe gusa rekura Katiusha yitwa Leandro Trossard Belgian Redefo shitani kuva mu mubiri jango za Bridge kuva za Buruseli rekura mico biti nkuba igitego cya gatanu muri Premier League afite na assist 3
aravuga ati nyuma yaho Martin Reina Piero Incapi iwabo bita Kaisari ananiwe kwishyuza ibya Seno yambuwe tutaraza bata Aston Villa turakwishyuza n'ibyo mu myaka yashize. Aston Villa uri muri shuri nka za Nyangara kuko waraziriye amarira menshi warijisha abafana, imitima wakuye mu gitereko, abantu watumye barara batariye, abantu uteza impagarara n'akavuyo mu ngo z'abantu, i Nyarugenge utanga icyo bita ibyishimo ku bakeba, ubabaza abaseno, ariko uyu munsi ni vutu nukurasira kure ndetse no hafi. Ariko icyo tuzi cyari Arsenal uyu munsi ifite igipimo kirasa habi cyane, igipimo kirasa hamwe ugwa rimwe. Arsenal yishyuza Aston Villa, vari nidatabara Aston Villa irapfa. Attention, yes, Mubicu na Seno na Aston Villa iri mu bishanga. Mubicu na Seno na Aston Villa, Emiliano Martinez ari kuryama arambarara gusa. Emiliano Martinez nyamuneka udatanga igikombe cy'isi kubw'agahinda. Arsenal iminota 70 muri abana b'aba Aston Villa murahemukiye, vari giceking. Magic. Gabriel Jesus do Fernando. Magic FM. Bamwita Gabriel Jesus do Fernando, bamwita Zinha iwabo Brazil, bakamwita fenomeno. Baravuga bati habayeho iri fenomeno, ariko yitwa fenomeno ngo afite amaraso iri fenomeno. Nibyo natsinda kimwe nawe, ariko ngo ubwenge bwinshi, amacenga menshi ndetse no kugendana n'abadversaire n'umwe mu bagabo bafite ubudasa bwabo. Arsenal Paraine Mikel Arteta hanyu witwa Una Emery menya wicuza impamvu wagiye utsinda Arsenal bingana kuriya. Arsenal itsindiye rimwe Aston Villa, Arsenal iciye impaka, Arsenal igaraguye Aston Villa, Arsenal igize amashara Aston Villa. Aston Villa ibaye ikipe ntoya cyane. Aston Villa iri kwicuza impamvu yaje muri titles. Aston Villa iri kwicuza impamvu yagize amanota angana kuriya. Nyuma yaho binaniye witwa Vikings cyangwa se Jokeri, Victor Einar Jokres alias Jokeri. Undatinda umucunguzi nitwa Jesus Gabriel Jesus do Fernando, fenomeno Zinha Brazilian, atanga ubutumwa ati Imana muri kumwe nawe kwitambika. Ese ninde wavumu Imana itavumye? Ninde wavumu yahaye umugisha ko nanjye yawumaye we? Arsenal maboko hejuru, Arsenal musasi bishura, Arsenal hasi hejuru, Arsenal ishimisha isi yose. Iyi kipe yari yaragiye bakashi kuri Arsenal. Arsenal imitima yarahagaze, ariko imitima isubiye mu gitereko mirati ibyishimo. Arsenal bina Aston Villa ubusa. Baby steps, pampa nziza ku bana bose.
Jumbo Lash, book unique, stay inspired. Atera koroneri Bukayo Saka aravuga ati ikimenyetso cy'uko navuye mu mvune, arazamuka Gabriel Magaresha atereka mu mutwe. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Arazamuka ari witwa Emiliano Martinez ashaka kubeshya ari umupira burukuna ufata awumarira mu maguru ya Gabriel Magaresha ariya nta kintu umupira uturukira mu rushundurariya asara kimwe. Ikipe Aston Villa yayikaranya atenywa heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama bakiri kuri VAR agenda bareba ati umusifuzi mu gihe ati ntabwo ajya kuri VAR ukareba nimba atakoreye ikosa, ariko avuga ati ni igitego nta kosa ryiza ribaho cyane. umunyezamu ashatse gufata umupira arawubura, umupira weka kuri Gabriel Magaresha ujya mu izamu. Aston nziza muri corner n'ubundi yabayeho Gabriel Magaresha atarajya mu burwayi. Akoze ikosa mpira nago hawufata umuntu akuri mu gituza Urabogisa urawukubita igituza usohoka ukubita akayatwishyira kure ya atafata neza ni Jadon Sancho subiza mpira kwa Bogart bayitaza arabashakisha nde reka turebe bariza cyane none Odegaard Martin Odegaard yawucobetse ashakisha imbeze Zopemendi heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama Martin Zopemendi Arsenal. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Bagenda banana umupira saki pasara nyuma gutakaza umupira yirite manze arawukwaka kapitani Martin Odegaard ucomeka kwa Martin Zubimendi abanyura agatera agenda tekamo igitego hariya Asana bibiri. Ikipe Aston Villa yayikaranya atenywa. Jumbo Lash, book unique, stay inspired. Arsenal Odegaard ameze neza, ibintu byose bizakunda, atanga pasi nziza cyane. Umusore bita Martin Zubimendi yaragaza ahantu ryo kiretse yakwiye kubahagaze, aterekamo igitego neza cyane cya kabiri. Iyi kipe ya Aston Villa idafite umuntu yasohotse biraza kugora. Mediane kitine ahise haranga cyane. Mugira ni Mediane ya Yuritermans na Magin nta kintu ushobora gukina biragoye. Yo nyine reba nyine Mediane yo Arsenal sisifi nyuma yavuga yavuye inyuma ntakikanga. Attention none reka tebeze Maria Muterekasi Victor Kelsa kumusifuzi aravuga ati tugende. Urareba ko barimo barakora pressing bagahita bawutakaza. nta kintu bakora. Rega Media aba bose uko bahagaze hano hagati mu kibuga nta numwe uri mu mwanya Kandi tebeze Mariko Julian Timbe ishoti trasa Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Ryan Trossard. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Bacyanze hariya terabanjemo gukora umupira, bacyanze rwose. Yaratize igitego cyiza Ryan Trossard. Bavuze ngo wari ukoze hariya n'amaboko. ariko birashoboka ko Martinez yayisarega mbere. Ni Bukayo se ko Martinez yayisarega mbere cyane ni ahubwo ni offside. Ni offside ahubwo ni offside. Ntabwo yaba offside. Offside ya Bukayo. uriya muntu ari imbere. Bukayo ukozeho se ni uso utande se. reka niba umurongo w'igitego utanze. Hari umuntu ukina umutwe ariko niba offside niba umurongo sindasara kuvuga hari offside. Ni offside nyine. Goal offside. Barirangira akazi ka offside.
Hitse niba ari Bukayo wakoze. Niba ari Bukayo. Yena abanyeri Bukayo ariko. Ni iraba offside. Yena abanyeri Bukayo. Martinez. Bukayo kimara gukina Martinez azamuye amaboko. Bari kuvuga ko yaba ashobora ko ari offside ya Bukayo. Bukayo yazamutse n'umutwe mbona Martinez asama Amerika amaboko ameze nk'uri kurega. Ya mirongo ya sensa kitagikora muri Premier League mbona maracishira ati. Reka turayizanye. Ariko ku rundi ruhande harimo umukino wa Aston Villa firiya. Nyine kubwira nyine ntabwo ari offside. Hagati mirongo. Ntabonye umurongo ntabwo naye. Hagati mirongo bishobora kuza kurangira nawe yari onside aho. Kandi akoze sense. Nabonye ari itegeko rishyashya rigiye kuza. Umuntu nagusiga intambwe nibwo abayagusize. Niga iza offside. Ariko nta ntambwe irimo ngo murahekeranye. Ngo muragucishijeho urutugu. Ngo ikirenge kimwe. Ntabwo barafata umwanzuro. Barimo gushyira ati. Baracyari. Yarati mu Bwongereza sinyemera. Yarati yatumye igitego cyamani ukora Arsenal cyangwa Ntakinya naco cyagari naco wayibonye nta bari guhera cyane ne bahereye angaha we nta nubwo ariko na mbere ashobora kuba Bukayo yarakirimo esanga umupira wagiye kwa Inkapi uragaruka ubona kujya hariya hangaha nago uretse na buhagarye kwa Inkapi ugaruka kwa Nuzi